Usuku oluhle bathandekayo njalo ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Thanda ukulivusela, thanda ukulibusisa, thanda ukuthi ngilibingele lapha elikhona ekuhlanganeni kwethu emseni wenkosi enyaweni zikaJesu. Ngicela lazi lokho ukuthi lonke libalulekile, lonke liligugu, siyalithandazela, siyathandazelana, uNkulunkulu akabe nathi. Sibuka isihloko namhlanje esithi sona as Christ ambassador I will go. Njengommeli, njengonceku, njengegosa la njengomaqhuzu womsebenzi kaNkulunkulu ngizahamba ukuba ngiwenze ngiufakaze cha ngamandla ami kodwa ngamandla kaKristu. Isihloko sethu esifinyeziweyo sithi sona njalo goqa umkhono wehovorosi ungene emsebenzini part 2. Goqa umkhono wehovorosi ungene emsebenzini part 2. Liyakukhumbula yini, liyakwazi yini bazalwane ukuthi vele umqokolo wendwangu uvuthelwa esiswini? Lokho kuchasisa ukuthi uma ithuba usulitholile ungameleli ukuthi uze upheleliswe, uze uqeqesheke. Khona lokhu ukukhanya osukutholile qala usebenze ngakho usemadolweni ngaphansi kukamoya wengcwele uza kwenzela uJesu umusa kakhulu. Ubuhlungu obuliqiniso engikwazi ukuthi kalivikeki nani liyalazi ukuthi imbila yaswela umsila ngenxa yokulayezela. Ungasweli ubukhona bakaNkulunkulu, ungasweli lezibusiso, ungasweli lokuxhaswa lokuphakanyiswa lizulu ngenxa yokuthi ngizaphela ngibone njengoba usazi ukuthi imbayimbayi yaqeda amakula asele Durban kuphela, indawo zonke kawasekho ngenxa yokulayezela. Engikuthandazela kakhulu kule inkonzo ngumoya wabovula indlela abanikela impilo zabo. Ungafunda kahle ngemlando waseSolusi, bazidela ovula indlela bethunywe nguKristu besuka lale besiza ukuba bazephakamisa ukuthi siwathole amathuba afana nayo. Ngingathinta ngamafitshane elake lafunda ngomtshede uRobert Moffat wasuka 17 years under iLondon Missionary Society. Umfanalo ephuma esikolo wafisa ukuthi ayesebenzela uNkulunkulu, bamthatha itrip yakhe kwakumele ukuthi ahambe India kodwa uNkulunkulu waseguqula ngendlela yakhe. 2 weeks okumele ahambe bamtshela bathi sesiza eRhodesia eZimbabwe. Do you know ukuthi uthe esehla engakasuki unina wathatha isipho wathi mntanami angila mali angilani engiza kunika yona, isipho ngiza kunika sona kungenzeka ukuthi singaphindi sibonane. Wathatha iBhayibheli wathi nansi isipho, hambe sinika abafowethu eAfrika ozawela khona. Ngiyakwazi ukuthi sizahlangana labo embusweni uJesu eqedile umsebenzi wakhe ngovula indlela bevangeli. Ngicabanga abadala abanjengabo Stuttgart abasebenza ba-ayina iSolusi yonke bendlala konke lokhu kwakuyinkomba yokuthi kukhona okwakuza kwenzakala. Umdala uAnderson wafelwa ngunkosikazi eSouth Africa ebulawa yikugula okubuhlungu kakhulu. Umyeni wakhe uthe emlandela emadokoteleni unkosikazi wathi yena sala ungigcinele indodakazi yami, asingeke sibonane myeni wami kodwa siyahlangana ngosuku lokuvuka, buyela eSolusi abantu balapha eAfrika bayakudinga. Uthe esukile one day uAnderson esukile eSouth Africa esebuyela eZimbabwe umama wasala esifa. Ngikhumbula oJim Mayenza, abantu abansundu abazidela ngokufakazela uJesu. Ngikhumbula abadala abanjengabo Shabangu ababe gijima behamba phambi kwenqola zama missionaries abanali bethwele ivangeli. Abadala bethu abanye sebalala ongono ovula indlela babafundisi lama church elders labo mama ababemthanda uJesu kwanga. Wona umoya wabovula indlela singawuthola manje. Inkosi kukhona ezakwenzela umhlaba wonke, especially lapho esikhona. Singakathandazi asifundeni ilizwi lenkosi umsebenzi 1 verse ngoka 8. Ngakho ke liza kuthola amandla uma umoya oyingcwele esefikile phezu kwenu.
liza kuba ngofakazi bami kusukela eJerusalema, iJudiya yonke, iSamaria kuze kube semkhawulweni womhlaba. Isifiso sikaJesu ukuthi angabi khona oyisuperstar, angabi khona okuthiwa nguthenjiwe, but wonke amalunga ebandla seyame ekufuqeni nasemandleni okuthwaliswa umsebenzi lokuthwalelwa ngumoya oyingcwele. Asilu lenyama legazi, silo lemimoya yomnyama. Ingilosi esezile over 6,000 zixotshelwe lapha emhlabeni, zivuka everyday zile agenda. Uthi Ellen G. White, ngakhonjiswa ngatshengiswa ukuthi kule mihlobo yamadimoni afika 15 avuka ekuseni ekhankasa engena phakathi kwabantu ukuze abantu bangatholi indlela yokuphila noJesu. Ngelinye ilanga uthi yena uma uSathane ekuseni emadaba kakusa singakavuki, uyavuka afike avuthele aphephethe esibhakabhakeni, umoya wokulwa, umoya wenzondo, umoya wedivorce, umoya wobuvila, umoya wokwehlukana, umoya wokuxabana kanjalo. Ungavuka wena ekuseni ungaqalanga ngoJesu, unganyathela kabi, isitha sihamba lawe. Ngakho ke kumele seya umsebenzi wokuvangela, umsebenzi kammeli, umsebenzi wenceku, umsebenzi womphathi, umsebenzi wegosa, weyeme ekufuqeni lasekuthuthukiseni kukamoya oyingcwele. Asimlaleleni ukhona phakathi kwethu. Christian Service page number 68 uthi Ellen G. White, umsebenzi kaNkulunkulu lapha emhlabeni awungeke waqedwa ngaphandle kokuba obaba labomama abayibo abangamalunga ebandla bangahlanganisa imizamo yabo nemikhankaso yabo ndawonye labafundisi. Uma sebemunye bonke sebekholwa ukuthi phansi esinyathele khona enyaweni zesiphambano kuyalingana, ngamunye esevuma ukwamukela ubizo njengenceku, njengegosa, umsebenzi kaNkulunkulu uza kupheleliswa. Ngizwa ubuhlungu uma ngifunda le incwadi uTestimonies volume 7 page number 25. Uthena abantu bakithi sebethole ukukhanya okwaneleyo okungaphelelisa ukukhanya kwevangeli emhlabeni wonakeleyo. Kuliphutha elikhulu ukuthi abafundisi baqede amathuba abo onke befundisa abantu okumele ukuthi ngabe yibo abafundisa abantu. Number 2, abafundisi benza iphutha elokuchitha isikhathi sabo esikhulu bezama ukulumathisa lokuthi kukhanye endleleni yabantu okumele ukuthi ngabe yibo abayikukhanya kwelizwe. Abesicina ngokuthi abafundisi labahleli bomsebenzi benza amaphutha, mfundisi Nkanyezi, ukuthi sithatha ama-hose pipe sitshone sithelela emfuleni kumbe emadamu agcwele amanzi, kanti kunomhlabathi okumele uyethelelwa owomileyo. So ngifuna ukukhuthaza zihlobo zami ezithandekayo, asivumeni ukuthi ngalokhu kukhanya esikutholileyo uJesu angasisebenzisa. Asibuyeleni kungongoma yethu, asibuyeni kusiqubule sethu esikhuluma ngomzalwane uNehemaya. Ungafunda kahle iBhayibheli lithi lona uNehemaya esezwile, esamukele umbiko, kuthiwa wabopha ubuso, waluma umlomo wangaphansi, wabhinca, wancwada, waqunga isibindi, wayakuwa ngamadolo enkosini esesuka ebusweni benkosi yamakhosi. That is why Ellen G. White esithi yena ku-Selected Messages volume number 2 upage ngoka 37, bonke ababizelwe kuKristu kulo umkhankaso wokusukuma bayebhodla ivangeli phakathi kwabantu kumele bathandaze, basebenze, basebenze, bathandaze, bathandaze, basebenze, ngoba uthi yena lo othandazayo athandaze engasukumi ukuthi ame asebenze uzagcina lokuthandaza engasathandazi. So uNehemaya
ngemva kokuthandaza lokuzila ukudla waqunga isibindi wabhinca wancwada wasukuma waya phambi kwenkosi. Ungafunda uchapter 2 uverse ngoka3 ithi yona ngashaywa luvalo ngabanjwa yikwesaba okukhulu ngoba lokhu engangikwenza ukuyacela ukuthi ngibuyele ngiyekwakha itempeli lokwakha umduli lebonda lokuba ngibuyele ngiyevala amagedi kwakulingana lecala okuthiwa yitreason elalingenza ukuthi afe agwetshelwe ukufa kumbe alengiswe. Wayengaba lezaba ezokuthi ngiyamazi uArtaxerxes uma kufika ulutho oluphathelana lamaJuda ngingalengiswa ngisuke ukuba ngusondokhulu vele ngizihluphelani mina labantu abami singamaKristu sikhona lapha sizamdumisa uNkulunkulu. Wayengaphuma lezaba. Hlobo zami ethandekayo, kule ngoma ehlatshelelwa esihlabelweni ethi yona ungazenzi izaba. Ngayezwa omunye umuntu omutsha eyihlabela ngamabomo but ngaphika something noma wayengasebenzisanga ulimo lukahle. Uyena wayeyihlabela nxa sefika ethi ungazenzi izaba wayethi ungazenzi izanga. Ngambuza ukuthi utsho ngani, wathi yena izanga ngumuntu oyekela ukwenza lokho akwaziyo ukuthi kumele akwenze futhi angakwenza kakuhle enamakhono ngakho. uNehemiah wayengazenza izaba zokuthi asukume aye emsebenzini. Ngicela ukulinika izaba ezilithumi eziphiwa yimi lawe uma sengiqondana manqamu lokuthi kumele ukuthi ngisukume. uPope Pius the 7th wagula egulela ukufa. Abantu babizelwa eSt Basilica Square. Bathe sebefikile baba yinyelane banyathelana kungela muntu ophefumulayo. Kwezwakala umaster of ceremony ethi yena kufuneka oza kusipha inhliziyo ukuze uPope asile. Siyacela kungadluli 30 minutes leyo inhliziyo ingakhitshwanga kuwe. Abantu bakhala bephula amazonga babubula wonke umuntu ngesiLatin wazwakala la ngesintaliyana ethi yona please take my heart, take my heart, thatha inhliziyo yami, thatha inhliziyo. Babonakala ukuthi amehla avuvukile abantu bethi thatha inhliziyo yami. Wasesithi umaster of ceremony lokhu akuzukungenzela kube lula uzazafe umuntu omdala. Wasesiyathatha usiba lenkukhu wasesithi ngiza kuluvuthela lo oluzahlala kuye nguye esizakukhipha inhliziyo yakhe. Abantu bavungama ngamandla thatha inhliziyo yami. Waluvuthela umnumzane lwabhoda usiba luthe nxa luthi luyahlala umuntu aluvuthele. Hey madoda nxa eluvuthela lusiya phezulu athi thatha inhliziyo luthi luyahlala komunye. Safika isimemezelo esokuthi uPope usefile ngoba abantu bapha izaba. Nanzi izaba eziphiwa ngabantu uma sekume kusukuma ukuthi bayefakaza bavangele bachumayele. Number 1, abantu bathi bona I don't know what to say. Angikwazi ukuthi angikhoni ukuthi ngizakhuluma ngithini yini engizayikhuluma. uMateyu chapter 10 uverse 19 to 20 uthi yena lingazihluphi ngalokho elizakutsho phambi kwabo, mina ngizakulinika amasu lamakhono lamazwi okukhuluma phambi kwabantu. Ngiyakuzwa isizathu sesibili sithi sona I don't know the Bible well. Mina iBhayibheli angilazi kahle. Pho ngiza kuyafakaza ngenze iBible study njani labantu. uChrist Object Lesson upage 354 uthi uEllen G. White lo olokukhanya okuncane angakakubambi kakuhle uma ekwabela labanye ezama ngobungcono bokuphathiswa ibukhona bukamoya oyingcwele, inhliziyo yakhe izaphuphuma ngokuphiwa amakhono amatsha angazange ake awafunde. Njalo khona lokhu kuzakwenza ukuthi lo ozamayo asondezwe kuJesu. Isizathu sesithathu abantu abaxolisa ngaso bathi bona but I can't remember Bible verses very well. Mina
amavesi angiwakhumbuli ayangibalekela ikakhulu ngingafika phambi kwabantu. uJohane chapter 14 verse ngaka 16 uthi yena umoya oyingcwele ubaba aza kumthuma ngegama lami uza kulifundisa izinto abuya lilethe le engqondweni zenu ukukhumbula okufanele likutsho phambili kwabantu. Isizathu sesine, but will my efforts not amount to nothing? Gambe imizamo yami ayizukuwela emoyeni yini, izithukuthuku zenja azikuwela emoyeni yini. Zwana mzalwane othandekayo, uzihlabelelo 126 uverse ngoka 5 lo 6 uthi yena lo ohamba ekhala efaza inhlanyelo yenalo onisela kumbe onethisa ilizwi likaNkulunkulu ngesipimo la ngesilinganiso sakhe, uNkulunkulu uza kuguqula leso simo sakhe asilethe kube injabulo abuye esethwele isivuno kumbe izithungu ekhaya. Umsebenzi asowethu wenziwa ngumoya oyingcwele okwami lawe bana khona. Number 5, esinye sezizathu sithi sona, but I feel like I am alone. Ngizwa angathi ngingedwa. Uthi yena uMinistry of Healing page 103 ekusebenzeni ukufakaza indaba ezinhle zosindiso thina siyalethwa ebukhoneni lase kuhambeni kukaNkulunkulu, siyadonselwa ngakuye. Awukho wedwa, uloquqaba lwezingilosi ezeza kuphelekezela. Number 6, esinye sezizathu zobuvila lokubalekela umsebenzi, but I feel I am not good enough. Ngizwa angathi anganelanga. uIsaiah 6 wake watsho njalo umzalo nomdala verse number 5 kusiyafika ku8 wathi ngingubani mina engingathwala indaba ezinhle, ngimncane angilamakhono. Kungani uNkulunkulu engakhethanga abanye? uNkulunkulu wathi sengisusile kuwe zonke izono zakho, sukuma uyefakaza ngami. Izaba ezilandelayo number 7, but my talents are so small. Amathalenta ami mancane kakhulu okokuthi awavumi ukuthi ngiyefakaza. uJesu yaphendula kuMateyu 25 verse ngaka 23, inkosi yathi kimi, wethembekile kokuncane ngizakwenza ukuthi ube ngomkhulu embusweni kaBaba. Bantwana bakaNkulunkulu, awudingi talenta. I-witnessing is not a spiritual gift, asosipho sakomoya. Kuyafanana lo mthandazo, akula muntu ole spiritual gift yokuthandaza. Sonke kumele sithandaze. Isipho sokufakaza, wonke umuntu kumele afakaze. Akula muntu ole sipho sokufakaza esiphawuleke semiswa sodwa eceleni. Number 8, but I don't have the required education. Abanye bathi bona mina angilayo imfundo enganginika isibindi sokufakaza phambi kwabantu. uJakobe 1 verse 5 uthi yena ukhona yini oswela ulwazi, akacele kuNkulunkulu opha ngokukhululeka, uza kumnika siphindiwe kanjalo ukuzayifakazela uNkulunkulu. Number 9, abanye bathi bona mina ngisesemutsha enkonzweni futhi kuyangethusa kakhulu ukuzama ukuthi ngingafundisa njani abantu. uJeremiah 1 uverse ngaka 4 ku 9 uthi yena ngathi inkosi mina ngimutsha, ngisesengimncane, I am a youth, ngeke futhi ngikhulume abantu bangizwe. uNkulunkulu wathi yena ungesabi ubuso babantu, ungabuki iziphaqa, ngoba mina ngizakuma lawe, ngizakukubamba ngesandla sami bese ngithinta le ndebe zami bese ngikupha lamazwi okufakaza. Esokugcina isizathu sezaba esisiphayo, but I am afraid my business and family will suffer. Ngiyesaba bakithi ukuthi mina ibusiness yami le family yami izalahlekelwa kakhulu. Kungani ngike ngachitha amathuba amangaka emsebenzini kaNkulunkulu? uNkulunkulu uthi yena unganaka isivande sakhe, unganaka isivini sakhe, uNkulunkulu uzanaka esakho. Liyakwazi yini bathandekayo
uma sengibanga emaphethelweni ukuthi isikhathi sifitshane kangaka singeyami ukukholwa kwethu ebantwini, singeyamisi amathemba ethu ebantwini, ukunqoba sikuthola kumoya oyingcwele. Mana lo Kristu wakho, mana lo lwazi akunike lona, uzaphefumulelwa, ungaphosa izwana elilodwa, kuzadala umahluko. uChristian Service uthi Ellen G. White ngelinye ilanga abafundisi bake babiza uCaptain kumbe omkhulu wamabutho wamangisi basebehlala naye. Wayengumuntu omkhulu ku strategic planning ezimpini lasekuhleleni lasekuphakweni kwazo. Basebesithi hayi madoda, mhlawumbe uma singasebenzisa indlela yakusebenza kwalamadoda anqobayo, mhlawumbe singanqoba. Basebembuza ukuthi uma singasebenza ngalindlela singanqoba yini. Uyakwazi ukuthi waphendula wathini? Wabuza wathi yena, what are your marching orders? Yini elilaywe ngayo? Hambani. Wavula uMateyu 28 uverse 18 no 20 wathi hambani lilandela ama marching orders wonala. Ukuphumelela ayisikho kwenu, umnikazi wempi uza kugcwalisa umsebenzi wakhe. Uthi uEvangelism page number 65, asila sizathu sokwesaba ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu ngoba yena umnikazi wawo nguye osesihlalweni. Uthi yena ku page number 64, noma imali zingasekho sesizikhuthuze sabuya saphinda saqalisa kutsha uma isidingo somsebenzi sikhona. Uthi lapho Ellen G. White, asambeni ngokukholwa singadangali. Mfundisi Nkanyezi, Mfundisi Dube, Mfundisi Ndlovu, labazalwane ama-departmental directors, labafundisi sonke bazalwane, ingcebo iyancipha. Usathane uyayithatha ezandleni zabantu okumele baphakamise umsebenzi, kodwa singesabi, uNkulunkulu uza kuyivumbulula emhlabathini. Ngifuna ukuthi sibuke ngalindlela uNehemiah esenzile isinqumo sakhe lokusukumela umsebenzi njengommeli la njengomphathi la njengegosa. Do you know ilizwi lenkosi lithi lona ku chapter 2 Nehemiah verse ngoka 7, uNehemiah esezimisele wathatha isinqumo, ngiyasukuma noma kanjani. Kuthiwa uNkulunkulu wafika wathatha umthwalo kaNehemiah. The Lord took over, wasevula iminyango engazange ike icatshanga. Number 1, uverse number 7 ithi yona okungazange ke kwenzakale, wanikwa i-diplomatic passport, wanikwa imvumo. Number 2, ungafunda uverse ngoka 8, ithi waphiwa incwadi ayithunyelwa ukuthi kahambe layo ku Forest Commission ayekhetha izihlahla lamaplanka, bamgamulele, yasayinwa isandla senkosi, bamnika amaplanka wonke. Ngaphezu kwalokho uverse ngoka 9, wabuya wanikwa i-free escort, amapholisa le-National Army free of charge. Kwathiwa Nehemiah, ngesizathu sokuthi uyakwakha indlu yenkosi, thatha ipassport eza kunika imvumo kumingcele yonke. Number 2, hamba lamapholisa lamasotsha, izihlahla zonke legusu ngezakhe. Number 4, ungafunda kahle, kuthiwa ungafunda uEzra 3 verse 7, kuthiwa wanikwa imali ye-Reserve Bank yase-Asia, amaqubaquba amanengi amakhulu anelisa ukuthi umsebenzi wethempeli uphelele. Isizathu yini? Wayesuka enyaweni zikaNkulunkulu, wakwazi futhi njalo ukuthi yena ungummeli kaJesu. uChristian Service upage number 74, Christian Service page number 74, ukhuluma nge-total member involvement ngama-small groups. Ngiyayithanda le indaba bathandekayo. Uthi ilunga ngalinye ngalinye alipakwe lime endaweni yalo, lifundiswe, liphiwe umthwalo
lisebenze phakathi kommango walo libe nentshisekelo yommango walo. Ungafunda uverse ngoka-18 ithi uNehemiah wawaqoqa-ke amabutho kaNkulunkulu. Ungafunda uchapter 3 okaNehemiah ake leyifunda ngikhaya bazalwane uverse 1 to 32 ithi yona kwaba lama small groups edlula 25 ayehlelwe kahle apakwa kahle. Umuntu ngamunye ngamunye wayesebenza okulingene lebala kumbe iguma lakhe. Umakhelwane asukele kwalakhe iguma ayegcine liphelela khona. Kuthiwa kwaba indaba emnandi uthango kumbe umthangala kumbe iguma lonke lagcwala. Abantu bonke kwaba le total member involvement according to their abilities, ngamandla abo la ngamakhono abo. Yeyeni bantu ngicela ukulincenga lapha namhlanje ngithi mina kule ekuseni ngamunye ngamunye ngesipimo samandla kamoya oyingcwele empilweni yakho hamba uyesebenza. Ungawela ulwandle, hambe sebenza kulabo ohlalelene lawo. Bengikhuluma amaviki adlulileyo lomunye ujaha oloyise owayesebenza eRadio Limited. Uthi baba wasebenza iminyaka engu-40 ko-Radio Limited. Ngithi mina hey mfana kuthi ukuthi phela ubaba wakho wayeseligosa elikhulu lokwazi ukwakha ama-radio. Wayevele sekwazi lokufaka izitishi lokutshuna lokuthini wathi kwangaphi. Ubaba umsebenzi wakhe for 40 years kwakuyikwenza usiba lwe-radio kumbe i-antenna. I-radio ingafa ubaba akakwazi ukuyilungisa, ulungisa usiba kuphela ngoba omunye wayelungisa isibhono, abanye babelungisa intambo, abanye bependa, abanye befaka izikopela. Kwakuyi total member involvement. Ungaya namhlanje kuma factory awezigqoko koBulawayo lapha akhona uzathola ukuthi iyembe ngayinye ngayinye ayakhiwa ngumuntu oyedwa. Omunye ngosebenza ukufaka ikhola, omunye ngofaka izikopela, omunye ngofaka izikhwama, omunye ngodayayo kuphela. I-total member involvement emsebenzini kaNkulunkulu ithi yona lokho ongakwanelisa ngokuphiwa umoya oyingcwele kwenze uNkulunkulu uzadlulisela phambili. Ngo-2006 kuye kwenzakala i-earthquake. Ngafika e-Australia ngafica kusanda kwenzakala i-earthquake eyaba khona ngo-2006. Babibiza ngokuthi i-tsunami e-Western Australia. Yabuya inolaka umoya, i-tsunami yabuya inolaka yavunguza ngamandla yathatha izinto ezaziselwandle yaziphosela ezinye 5 kilometers away. Kwaphuma lezi nyoni ezinkulu ezilingana labantu okuthiwa ngamaphangwini. Lazo zawiselwa khashana. Le iphangwini inyoni enkulu okwedlula isithombo sami nxa ngimile. Uyakwazi okwenzakalayo? Kwabonakala omunye umuntu omdala ezama ukuthwala iphangwini ngayinye ngayinye eyibuyisela emanzini ama-3 kilometers, ama-2 kilometers, ama-5 kilometers. Omunye umuntu owayebhekile wathi uyisiwula sendoda, uyisithutha, you are wasting your time ngoba amaphangwini angu-1 million uzawabuyisela nini? Awahlali isikhathi eside ngaphandle kwamanzi. Zwana mhlobo wamothayo ukuthi waphendula wathini lo owaye ngummeli, lo owayezama ukuseva lokusiza impilo zalezi nyoni. Wathi yena angingeke nganelise ukubuyisela i-1 million kodwa ngingadala umahluko kwezimbili ezintathu engingazanelisa, ngingazidalela umahluko. Awubezelwanga ukusindisa imagwegwe, iphumula, iphelandaba, intumbane, imakhokhoba, yonke iluveve, ngitsho lama-reserva onyama yendlovu. Labo ongabafinyelela ungabe udale umahluko empilweni zabo. Ngicela ukugcina ngalokho. Indaba eliqiniso ngayithatha ifundwa kwenye incwadi ngumfundisi uDokotela uSolomon Maphosa, udivision president wakithi. Wayifunda sikomunye omhlangano. Incwadi le yayikhuluma
kwenye indawo, kwenye island, kwenye isihlenge kwaba lomvukela othile, abantu befuna ukuvukela inkosi. Babanjwa lezi zigangi, lezi xhwali, zaqala ukubulawa, kwakhethwa indlela yokuthi zibulawe njani, kwakumele zilengiswe ngendlela yokubulawa, zalengiswa phakathi laphakathi komango. Omunye wabantu ababekhanya beyingxenye yomvukela wayengugovernor waleli dolobho. Kuthe sokusiyafika ekucineni kwasokusiyazwakala ukuthi akusilo qiniso, ugovernor wasegwetshelwe ukufa, kwasokumele ukuthi ayelahlwa, afe, aqunywe ikhanda ngokulengiswa. Uyakwazi okwenzakalayo, kwasiwa enkosini, kwahlolakala ukuthi konke khonokho kuliqiniso. Sokuhlolakala ukuthi kuliqiniso, ngifuna ukuthi lingizwe kahle bantwana benkosi. Inkosi yasibhala incwadi okuthiwa yipardon, yabhala incwadi okuthiwa yipardon, yayisayina yathi yona ugovernor lo akangabulawa, akusilo qiniso. Yayinika omunye umuntu, yathi gijima ngesiqubu uhambe layo uyeyipha lo olengisa abantu, angavela ayibona isignature yami yali incwadi okuthiwa yipardon, uzayekela ukubulawa. Uyakwazi okwenzakalayo, zwana nkanyezi, ngizwa ngana ungizwa kahle mfowethu. Umuntu lo wathatha incwadi, wahlala ipardon, wahlala phezu kwayo. Uyakwazi okwenzakalayo, insuku zasondela, le line yasondela. Ngicela ukubuza umbuzo, wasila yini ugovernor engelacala exolelwe? Kwafika isikhathi sakhe, lo omlengisayo engatholanga ipardon, walengiswa, wafa ugovernor, ipardon isayiniwe. Kulabantu abaningi abaxolelwe ngegazi likaJesu eCalvary, wasayina ngempilo yakhe njengepardon, yanikezwa wena emagwegwe, yanikezwa wena eluveve, emakhandeni, entumbane, ephumula, eshabalala, izindawana zonke. Kodwa thatha le ipardon, hambe inika umakhelwane wakho, angaxolelwa asinde ukuze angafi. Baningi abantu abazakufa bexolelwe ngenxa yokuthi awusukumanga. Ngifuna ukuthandazela phezu kwalomcabango. Incwadi uEvangelism page number 43, uEllen G. White uthi yena, ngabona umbono omnandi, umbono olepower, umbono woqondene lamasabatha. Ngabona inkazimulo, i-bolt of lightning, umbane usuka ezulwini washaya enkabaze phakathi laphakathi komhlaba. Kwaba lemvava, lemvuthu, ama-splinters enkazimulo, kwakhanya umhlaba wonke. Ngithe ngiyalala, wabuya futhi lumbono, ngase ngitshelwa ukuthi ngamandla enkazimulo yepower yevangeli liza kungena likhanyise umhlaba wonke ukuze kungabi khona ozafela ezulwini. Inkazimulo ifakiwe le, ipardon uhleli phezu kwayo. Ngiyakucela ngalolu suku namhlanje kuseni, thatha ipardon, ungasindisa umuntu oyedwa. Isimemo lesicelo sami ngegama lenkosi uJesu asithandaze. Babothandekayo, uNkulunkulu wamandla onke, siyabonga kakhulu ngokufunda incwadi kaEzra enentshukuntshu, isiphe lomdladla, lamathuba, lamakhono, izaba zonke sizifunde lapha kuyikwenza kukaSathane umqambi wamanga, umthakathi wezigodo, oloya izigodo yekela abantu. Siyakumema uNkulunkulu ukuthi angathi ungasisiza, usipha amandla ukuthi senze ingxenye yalokhu esingakwenza ngamakhono, singadala umahluko. Abanye abantu baze basibonge bathi ngilapha embusweni ngoba wangilwela. Lokhu kungumthandazo wethu esicela ukuthi uMoya oNgcwele awuzwe, abesemanzisa inhliziyo zethu ngegama likaJesu obuya masinyane. Amen. Jesu ebiza mubano zosebenza amasimu avuthiwe mubano talistungu